Mubunge wa EKURU kaunti-ini MERU Elizabeth Karambu KAILEMIA nareganite na nteto ati muoroto na Mubango Rais Ruto ni gucokia utongeria bwa kiama kimwe gisiasa kiaria ndire otemanite na ikundi mwanya kenda kuba kigina kia GAF. KAILEMIA augite kire Rais na munini wawe bakuthithia ni kurikia miri kiama kia UDA na gutigira ni gikuwata ugwati mbaru mono na kinya gutiwa boka NTHIGURUNE yonthe. Augite kurikia miri ya UDA tebu kuga Rais na kwenda gucokia utongeria bwa kiama kimwe taure kwarimia kene ya ukabere netete na mbere na kuria ntu gucumiria kwa wingi kenda kurwira itibia utongeria kiamene kiu ithurano bira bierigieri kuthithika mweri twitite. Kaitene kaithurano bia kiama kia UDA bieregeri kubithika rua maturene. Mubunge wa EKURU kaunti MERU Elizabeth Karambu KAILEMIA na ateanilite nguto ati kwina mubango ya kulasimithia memba beti ya mabingi rungu rwa Kenya Kwanza hukuma kiamene kia UDA kanochoke itenerea tenerea kwari na kiama kimwake. Itomi ya kuthithia utegenda tubunja any other party kwina party yetu embassy kwina nopeo na inge iria cie MERU na ile inge national ya NDP na hiyo inge ile ciendene ya Kenya Kwanza. Tutena thina na kwethera kwina ikundi parties she mbare na UDA, lakini ora bije nyani ngenda na ora munene arengenda itobunje party isi yetu kenda tweta gikundi kimwe kinene jakira gya KANU nuntu ba president wetu ro twendete mono His Excellency William Samuel Ruto wena munini owe His Excellency Rigathi Gachagua batwe bare na wegoro itukwenda bagwatera uteni ndia ukarakando ryo ritonya ndene na mantu yakuja kabuoja uonge so nkugaibwaga bukathikere ni nguto nyingi hapa na pale atukwenda kunene ya kiama na gukuria na gukethia kethura kina inya jau jange nguto utonge ukirwa atigane na kiama endi akenda. He's very welcome na ni wendo wetu twe UDA runa rombete kiama ba UDA kuthura atongeria babea na muoroto ya wikira kiama Kenya kenda kiombo batungatira kinyankuruki kiama getu ke UDA tukwenda wikuria kene kigia na inya na ikiatu mtukwenda kuthura na ndi officials from grassroots polling station kanatebwo kwa polling station 20 badurwe na kwena representative wa mwekoro wa youth of professional wa farmer nonge uriko we bare owe so na ndi bugeta bwirwe buthuri antu babe bara atongeria bara bomba gukuria kiama kiu kia UDA tone na ura ya twitithia mbere na uange nkuruki mama Safia weta kwene tumike weta na mbere kurombera county MERU kenda meombe gisiasa iraitete na mbere ominyelia kireria MERU ni etu itwenderere kumirombera na something will happen mwathani atwira turombe until something happens na something eko happen igento ekega. We want something good to happen which is there no monka twena there na twena maendeleo kani atia into bibiere ibyo tubwiri kuthuganiria no tukethera gutena there hakuna maendeleo ibuje nyande ikuruanga Ukraine anga nya Israel na Gaza mantu yate weta bwaga no akiaria gitara kweya na chekitia kigina kiangaf kiri kundi ntere mwanya tietiania mama Safi na makirete kana kaye karawete igaitete na mbere kurobura gukia akoro yubu example muthaka ga example umenya muthaka weta ekoro no itugeragera ya no tutinda na ari betu ariko twebera ndio ataro je ruga irio abagu nejete muruterie roje ere theka nacio twarekeria na bethe nabo batena example era mono na kubariria mwekuru atiumba kumenya bwega muthaka ni uraenda atiumba nonto imwekuru nyakenda kwariria muthaka wewe atemenya bwega ende ndadi baba bare yao nkuburomba please itu example ya ndaka isietu kurukina ritete mukana kiri aciari baraba kwithana baina mawathe akioigi utate na kioto kio mtu utegento kege mpeja kieba jamuano umbi morungu in his own image in his own likeness aingeri nyumba jambori no
That is inhuman. Na uga mami ikaba nyamuntu aingeri nonto bako mistreat. They we human right. Noro ote fuataria sheria. Imwalif karane ate. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika.